Reka nongere masuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda neza Media TV, twizere ko mumeze neza cyane mu byo muri gukora byose. Twihuta cyane rero rwose mu makuru tugezeho kano kanya nuko ibintu byongeye guhinduka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugamba rwabaye urugamba cyangwa se imirwano ikomeje gufata indi ntera yakajije umurego. Ahantu bita Nzibira ni muri teritwari Walungu, ibintu byabaye bibi cyane. Abarundi bongeye gutera M23 bafatanyije na Wazalendo na FDLR na FARDC, ariko ibyo babonye ni ibibazo bikomeye cyane. Rwanda za kukubwira uko byagenze nyirizina n'agace byabereyemo muri teritwari ya Masisi, naho hafi ya Gatoyi urugamba rwarimye rwabaye imberenge. M23 yongeye kugabwaho ibitero, ariko kandi abagabye ibyo bitero nabo ntabwo byaje kuba biborohera cyane, ko ku munsi w'ejo abarundi cyangwa se abasirikare b'u Burundi bari bongeye gukora amaramforo biyongera ku ngabo zisanzwe ziri muri teritwari ya Masisi kugira ngo barebe ko basunika M23 bayikura hafi ya Gatoyi ndetse banayikura mu gace kitwa Ruki. Ubwo ngubwo banongera kureba ko basatira mu gace ka Rubaya M23 aho yabashubikanyije mu minsi ishize ubwo yamaraga kurasa Kisangani. Bite byose biri muri aya makuru. Hanyuma turaza kwerekeza amandi makuru kandi avugwa muri politike cyangwa se mu buryo nyine bwa politike. Ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwemera ko ibibaya ibirombe bya Rubaya zabicukuramo amabuye y'agaciro kabari nubwo haba hagenzurwa n'ama 23. Ni inkuru rero nziza ku bakunzi ba M23. Ubwo ngubwo nuko nguko ibintu biteye. Hanyuma tuzi kwirinjira amakuru agaragaza ko M23 yashyizeho umuyobozi mushya i Goma. Uwo muyobozi ni umuyobozi w'iki, ashinzwe iki, iziminduka ziteye zite, byose biraza kugaragara, kimwe nuko kandi birukanye undi muyobozi ukomeye cyane. Ubwo ngubwo ni byose biri kubera hano i Goma. Hanyuma tuze kujya mu yandi makuru. Andi makuru rwose avuga ko abanyamurenge bakoze imyigaragambyo idasanzwe ukomeye cyane muri Australia. Imyigaragambyo nayo turayigaruka turebe uko iteye. Hanyuma tuze kujya mu yandi makuru mbabwira ko urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza SNL rwafunze umunyekongo rubitegetswemo n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakorana. Ese uyu mugabo arazira iki? Byose bihuriye na politiki iri kubera muri aka karere ndetse n'uburyo igihugu cy'u Burundi gikorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Ndayishimiye Neva. Ubwo byose turashitugarukaho ahandi makuru menshi cyane. Reka tuyahere hano mu mirwano cyangwa se ku mirongo y'urugamba kuri ligne de front. Ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane. Mbere yuko twinjira i Masisi, ejo imirwano ikomeye cyane ubu yanabaye ahitwa Nzibira, ni muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ibindi mirwano murumva ko iri kugenda inaguka nyuma yo kubera muri Plaine de la Rusizi, ikabera hafi ya Uvira, ikabera Minembwe, ikabera Mwenga, ikabera ngubu tayari urugamba ruremye cyangwa se rukomeye cyane rukubera ahitwa Inzibira. Bamaze iminsi 3 rero abasirikare b'u Burundi FARDC na FDLR bagaba ibitero by'umusubirizo ku barwanyi ba M23, ariko kandi inshuro zose bari kubigaba bari kugenda basubizwa inyuma nabi cyane. Rero kwejo mu joro ryakeye nibwo bongeye kugaba igitero gikomeye cyane ku barwanyi ba M23 hano Nzibira, ariko M23 bavuga ko yabasubije inyuma nabi ndetse nabakoreraho operation yo kubazenguruka ku buryo naho bashakiraga guhunga byabagoraga cyane, nubwo bari basigiye inzira imwe bava nyine aho ngaho mu Nzibira bari bagiye kurwana. Amakuru aragaragaza ko abarundi babarirwa mu 10, Wazalendo babarirwa muri 7, FDL babarirwa muri 3 ndetse na FARDC babarirwa muri 4 babahasize umutwe, nk'uko amakuru tugeraho abigaragaza. Ni ibikomeza gutangazwa rero, aho kugeza ubu ngubu imirwano n'ubu yabizindutse mu gitondo cya kare irimo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 5 2026. N'ubu tuvugana amakuru agaragaza ko ngakiri kumvikana amasasu, ariko ni imirwano idakomeye nk'uko byari byatangiye. Hanyuma usibye aho kandi muri teritwari ya Masisi ni urugamba rumaze rwose igihe kinini, twavuga ko ari nk'icyumweru, nibwo imirwano yakaje umurego cyane. M23 iri gusubizayo nabi cyane coalition ya FARDC. Ejo hari habaye icyo twakwita nka ramforo, haje abarundi benshi cyane baturutse muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi baza biyongera ku bandi basirikare ba FARDC, Wazalendo, FDL bari basanzwe bari muri bya bice byo muri teritwari ya Masisi biri kuberamo imirwano.
ku ntego rero bafite zari zo kugira ngo babe babuza M23 kuko babona ko M23 iri ku muvuduko udasanzwe, imaze kwigarurira uduce turenga 10 mu cyumweru kimwe, ndetse ikaba umuvuduko uriho ugaragaza ko ishobora kuba mu minsi ya vuba yanafata agace kitwa Gatoyi cyangwa se segiteri ya Gatoyi. Rero mu byo bari kurwana nabyo ari kugira ngo bahagarike uwo muvuduko, ndetse kandi babe banayibuza kubana banayikura mu gace kitwa Ruki, bityo bibaye n'inzira zo bakomeza kwerekeza mu gice cya Rubaya bari guhigira hasi hejuru cyangwa se bari gushakisha uruhindu. Ibi rero byatumye bagaba igitero karundura kuri M23 ku munsi w'ejo, ndetse imirwano nakomeza no mu rukerera rw'uyu munsi ku itariki 30, ariko M23 ngo yahakubitiye witwa Umurundi, yahakubitiye witwa Umuzarendo, umu FDL, umu FARDC, ariko amakuru ava ku mirongo y'urugamba agaragaza ko Abarundi ari bo bahashiriye cyane. Abarundi rwose M23 yabamaze, abo baje gutera Ruki. Rero kugeza ubu ngubu amakuru ahari nuko M23 ariyo iri mu gice cya Ruki n'ubundi nk'ibisanzwe iri kuhagenzura. Icyakora cyo ntabwo irinjira mu gace kitwa Gatoyi nk'uko bamwe kugenda bitangaza. Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari byo. Ikomeje kugenda yivugana cyane abasirikare benshi biganjemo Abarundi, n'ubu ngubu na hano Masisi nibo bahaguye ari benshi, ndetse binavuga ko hari umusirikare w'umumajoro w'umurundi ejo wahasize umutwe, akaba yongera ku bandi basirikare bo muri FARDC bakomeje kugenda bicwa, kandi harimo n'abofisi, kuko ejo bundi nababwiraga witwa Bakuru Olivier, uyu nguyu no muri Hibu Special Force ya FARDC, yaguye ahitwa Kanyaru, M23 ihamutsinze, ngo ni wari ushinzwe ibikorwa byo kugira ngo bisubize cyangwa se bafata Rubaya. M23 rero ikora operation imenya ahantu aherereye neza cyane, n'abarinzi be ihita iba bamudahusha ba M23 babarasa mu cico. Nuko nguko urugamba ibintu byaje kuba birangira aho ngaho hari ku itariki 26 nibwo we apfuye. Reka twihute cyane tuve ku makuru y'imirwano, hanyuma mbabwira yuko ihuriro rya AFC M23 ryashyizeho Professeur Jean Baptiste Kakoma Sakatolo Zambeze ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma yitwa Inigom, asimbuye Professeur Muganda Muhindo Celestin wari umaze iminsi mike akuwe kuri uwo mwanya. Urumva ko M23 iri kugenda ishinga imizi mu bikorwa byayo rwose bitandukanye, gushyiraho abayobozi baza kaminuza, abayobozi b'ibitaro, abayobozi mu banke, ishyiraho banke ko muzi ko imaze iminsi yarashyizeho ikigo gikora nka banke cyitwa Kadeko, nyuma y'uko leta ya Kinshasa ibimye access cyangwa se ifunze twakita nko guhererekanya amafaranga mu bice byo mu Burasirazuba, n'amabanke akamera nkaho afunzwe. M23 nibwo yahise itangiza uburyo bushya ishyiraho icyitwa Kadeko. Iyo Kadeko iha abaturage inguzanyo, yakira amafaranga abantu barabitsa bakabikuza, ndetse n'izindi transaction zikorwa muri banke zose zirakorwa rwose nk'ibisanzwe hano muri Kadeko. Rero ifite amashami za Goma, ifite amashami za Bukavu, ifite amashami za Masisi, aho ngaho hose ushobora kugendayo ugakora neza cyane. Urumva ko M23 rwose iri kugenda ishinga imizi. Muzi ko yamaze no gushyiraho icyo twakwita nka visa, iyo umuntu yinjiye aturutse mu gice cyo muri Kongo cyangwa se ahandi, agomba kuza afite uruhushya rw'inzira rwo kwinjira, kimwe nuko M23 nayo imurundi rwo kugira ngo ajye mu bindi bihugu bitandukanye. Urumva rero yamaze kuba nka leta. Ubu rero iryo huriro ryamaze gushyiraho umuyobozi wa kaminuza yitwa Professeur Jean Baptiste Kakoma Kasakato Zambeze ku mwanya w'umuyobozi wa kaminuza ya Goma. Rero bikubiye mu cyemezo bavuze ko ari nimero ya 32 akarongo kaberamye Korda page de BB akarongo kaberamye AFC M23 cyo ku itariki 28 Gicurasi 2026, cyashyizweho rero umukono na Bertrand Bisimwa usanzwe ari umuhuza bikorwa wungirije wa AFC M23, we ngo akaba anashinzwe ibibazo bya politike, ubutegetsi, ubutabera na diplomasi. Rero bikaba byabanje kwemezwa n'umuhuza bikorwa w'ihuriro mukuru nyine Corneille Nanga Yuberuwa. Nguko uko bimeze. Iri shyirwaho rero ryabaye nyuma y'uko AFC M23 iherutse gutangaza ko ikuye mu mirimo Professeur Muganda Muhindo Celestin wari usanzwe uyobora iyi kaminuza ya Goma. Kuko iryo tangazo ryavugaga gutera, reka turigarukeho. Nejo bundi nibwo ryasohotse bavuga ko ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryakuye ku mirimo Professeur Muhindo Muganda wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma Inigom, rimushinja
hari n'ibyo bamushinja kutubahiriza inshingano ze ndetse no kutisobanura ku bibazo by'imiyoborere n'imicungire y'umutungo byagaragajwe n'igenzura riherutse gukorwa. Mu ibaruwa rero umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 Professeur Freddy Kaniki yari yandikiye Muganda ku itariki 28 Gicurasi yamumenyeshaga ko yamaze kuvanwa ku nshingano zo kuyobora iyi kaminuza. AFC M23 ikavuga ko yafashe icyo cyemezo hashingiwe ku mategeko agenga amashuri makuru na za kaminuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no kuba Muganda yari amaze igihe kirekire ataboneka ahakorera atabifitiye uburenganzira. Nubwo harumvise babizanamo politike bavuga ngo M23 buriya ngo yamukuyeho ngo kuko ngashobora kuba akorana n'ubutegetsi bw'Kinshasa akaba yatanga amakuru. Ibyo byose nyine ni ibintu bikomeza kugenda bivugwa iyo hari intambara nka gutya nyine abantu bibura amagambo. M23 kandi kavuga ko nubwo yari yaratumijwe inshuro zitandukanye ngo atanga ibisobanuro ku byo yashinjwaga atigeze yitaba cyangwa ngo asobanure ibibazo byavuzwe mu igenzura ryakozwe ku mikorere ya kaminuza. Muri waruwa rero AFC M23 yabwiye uwari umuyobozi wa Unigom cyangwa se iyi kaminuza iti mwakuye mu mirimo yanyu guhera ku munsi mwakiriyeho iri menyesha. Iki cyemezo kijere nyuma y'amezi menshi hari amakuru avuga ko Professeur Muganda atakigaragara mu bikorwa bya buri munsi bya kaminuza ya Goma. Muri mu ntangiriro za Gashyantare 2026 amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'Igoma yavugaga ko uriya muyobozi adaheruka kugaragara mu ruhame kubera impamvu z'umutekano. Ibintu rero byari byateje impungenge bamwe mu banyeshuri n'abarimu bafite impungenge bavuga bati se uyu mugabo aherereye he? Professeur Muganda rero yaramaze imyaka myinshi ayobora iyi kaminuza ya Goma, imwe muri kaminuza zikomeye mu mujyi wa Goma ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. 2025 yahawe igihembo cy'ishimwe ku ruhare yagize mu guteza imbere uburezi n'ubushakashatsi muri kiriya gice. Kugeza ubu rero Muganda cyangwa se ubuyobozi bwa kaminuza ya Goma ntiburatangaza icyo ubivugaho muri rusange. Nguko rero ko M23 bigenje ishyiraho ubuyobozi bushya bwa kaminuza ya Goma, rero nizo mpinduka twavuga zabaye. Hanyuma reka tujye kuri aya makuru. Muzi ko muri Kivu y'Amajyepfo hamaze igihe hagabwa ibitero by'umusubirizo bigabwa n'igisirikare cya leta ariko bakoresheje drone ndetse bakanazisimburanya. Yatari kamikazi bazana CH4, yatari CH4 bazana izindi ngo za 6 kangahe nyinshi. Hari amoko menshi ngiye rwose bamaze kuzana amoko agera muri 4 hariya bakoresha indege za drone bagaba ibitero bikomeye cyane ku baturage b'iminembwe. Bice bya za Rugezi, bice za Bidegu, bice bya mu Bijombo, Biziba cyangwa mu mujyi wa Minembwe nyirizina, ku isoko, mu bitaro za Mukenke, za Gakenke, za Karingi, za Karongi, ku Ndondo, ahantu hose muri Kivu y'Amajyepfo Iminembwe by'umwihariko hagagwa ibitero bya drone. Ibi rero byakunze kwamaganwa n'abaturage b'abanyamurenge bakora imyigaragambyo ikomeye cyane hariya mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko baza kubona ko byaba ari byiza bajya bayikora no hirya no hino hatandukanye. Ubushize bakoze imyigaragambyo i Nairobi muri Kenya, banikora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Ubu rero hari imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye muri Australia n'abanyamurenge n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi barenga 400. Ubwo nakubwiraga nyine by'amadrone abica, ariko se yonyine ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bumaze igihe kirekire cyane kandi bugirwamo uruhare n'igisirikare cya leta bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse bakanafatanya n'imitwe nka FDLR igizwe na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'indi mitwe nyine iri nka za Wazalendo. Abanyamurenge rero mu bwoko bw'abatutsi barenga 400 baba muri Australia bamaze bakoze imyigaragambyo bamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Na ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi muri rusange bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bazizwa uko bavutse, bigizwemo uruhare na leta ya Kongo, ingabo z'u Burundi zagiye gufasha Kongo kwica abaturage bayo, FDLR yayisize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Wazalendo n'indi mitwe yitwara gisirikare nk'uko nabikubwiraga. Rero iyi myigaragambyo yakozwe mu buryo butuje rwose, urugendo twavuga ko ari urw'amahoro. Yakorewe rero mu mujyi wa Canberra, wakozwe ku itariki 29 ku munsi w'ejo.
hanamaganwa n'imvugo z'urwango n'itotezwa bikomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni imyigaragambyo ibaye mu gihe leta ya Kongo Kinshasa n'abambari bayo bakomeje kwica abaturage bayo ikoresheje ibitero bya za drone, gutwika imidugudu cyangwa se imihana hari iminembwe niko bayita. Rero aba baturage bakaba bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye cyane kuko n'ibicuruzwa byazamutse mu biciro bikomeye cyane kuko batabasha kugira ubucuruzi runaka bakora. Hanyuma rero ni imyigaragambyo kandi yateguwe binyuze mu miryango ibiri irimo uw'abanyamurenge baba muri Australia witwa Banyamulenge Congolese Community of Australia BCCA, ndetse n'umuryango w'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, Kinyarwanda Speaking Congolese Community KCC. Rero banyuze ku nteko ishinga amategeko ya Australia kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iy'Ububiligi, bakaba bakomeje kugira uruhare n'Ububiligi nabwo kandi babushinja kugira uruhare mu bwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi bo muri Kongo n'abanyamurenge binyuze mu guha intwaro no gutoza ingabo za Kongo nk'uko amakuru atandukanye yagiye abyemeza. Ndetse igihugu cy'Ububiligi kikaba kinashinjwa gukorana n'u Burundi na FDLR muri gahunda zigamije guhungabanya umutekano w'abaturage hariya b'abanyamurenge, ariko kandi no muri gahunda zo gushaka gutera u Rwanda. Rero banyuze kandi ku nteko ishinga amategeko ya Australia kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nabikubwiraga naho ngaho ku y'Ububiligi. Rero abigaragambya banagarukaga ku buryo bene wabo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'y'Amajyepfo bakomeje kwicwa bagasaba guhabwa ubutabera. Mu byapa bari bafite bagiraga bati turasaba ubutabera, amahoro ndetse n'uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bose. Aya ni amagambo ya perezida wa BCCA Birori Zawadi Munyaruhanga, ati turasaba leta ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuturinda. Birori Zawadi yanasabye bene wabo bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gukomeza gutwaza no kwirwanaho, ati mukomeze mwirwaneho ntimuzatezuke kuvugira bene wanyu. Perezida rero w'iri huriro Innocent Amini Yuhi ryitwa KSCC we yavuze ko kuri iyi myigaragambyo yagize ati rwose twahisemo umujyi wa Canberra kugira ngo ubutumwa bwacu bugere ku butegetsi bw'abantu benshi. Innocent Amini yavuze ko bashyiriye ubutumwa bwanditse ambasade na Amerika n'Ububiligi kugira ngo barebe ko nibura hari icyakorwa. Yavuze ko rero abanyamurenge babarizwa muri Australia n'Ububiligi nabo batangiye kuvugira bene wabo bari kwicwa ubutitsa, nabo bagezweho kugira ngo bahuze imbaraga basaba ubutabera mu by'ukuri. Rero nguko uko bimeze, reka mbere yo kujya mu Burundi nkubwire yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye kuba zabyaza umusaruro ibirombe by'amabuye y'agaciro zagiranyemo amasezerano na Repubulika Demokarasi ya Kongo, nubwo i Rubaya hagenzurwa na 23 ariko batangaje ko bazahakora ubucukuzi kandi hagenzurwa na M23. Ibi rero twavuga ko hari uburyo ari byiza kuri M23 ku buryo rwose hari n'abavuga bati bashobora no kuba banagirana n'indi mikoranire. Ibi nahangakishije cyane leta ya Kinshasa, niyo mpamvu bari kurwana inkundura kugira ngo bino birombe bizacukurwe hagenzurwa na leta, ariko byarabananiye. Rero reka tujye mu makuru yandi avugwa mu Burundi. Ni urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza SNL rwataye muri yombi umunyekongo w'umuhanga mu mateka Benjamin Bahunga Watuna hashingiwe ku busabe bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Bahunga yagiye mu Burundi mu bikorwa by'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi irimo nk'uwitwa FEA, irimo witwa UNOPOSI na Save the Children. Iyo rero atabaga ari Bujumbura nk'uko amakuru bivuga, mu bihe runaka yabaga ikindi gihe ari muri Teritwari ya Uvira, niho yakundaga kugenda akorera nyine mu bikorwa by'iyo mishinga. Rero hashize igihe kinini asangiza abanyekongo n'abo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange amateka yaho yo muri aka karere umunsi ku munsi, akoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo X yahoze ari Twitter. Mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihanganye na M23, Bahunga yakunze gukoraho ubusesenguzi bugamije kugaragaza uburemere bw'ikibazo, hari nyomoza bakwirakwiza icengezamatwara rishingiye ku binyoma. Rero ku itariki 27 Gicurasi 2026
nibwo yatawe muri yombi nyuma y'aho inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimushinje gukorana na AFC M23 zibishingiye ku busesenguzi akorera kuri iyi ntambara. Hari amakuru avuga ko rero Burundi bwashakaga ko iri tabwa muri yombi rya Bahunga riba ibanga rikomeye cyane, kandi ko bwari bufite umugambi wo kumwohereza i Kinshasa, ariko ko bwabaye buretse ubwo yajyaga ku Karubanda. Hene bavugaga ko yari shoboraga kwicwa iyo bitajya hanze. Rero nguko uko bimeze, muzwa nyine ubutegetsi bw'i Kinshasa ibyanga byakonde bumvise umuntu ukorana cyangwa se uvugira M23 yumva impamvu zayo irwana, rwose bamuhigisha uruhindu, kuko binavuga ko n'ubundi n'abari mu gisirikare cya leta FARDC cyane cyane abavuga ikinyarwanda baba batorohewe, bahora bakorerwaho amaperereza ngo n'abatasi ngo ni mbyitso, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ntabwo biba byoroshye na gatoya. Reka shimire mwebwe mwese mukunda Neza Media TV, mukomeze gukora subscribe, mukanda like, mukanda share, amakuru yacu akomeze kugenda bageraho 5 kuri 5.